Dragi navijači, dobrodošli u novo izdanje Vatrenog izazova. U suradnji s nogometnim ikonama opet smo pripremili nogometni kviz za naše reprezentativce. Kako je to već moderno kod UEFA i FIFA, zbog velikog interesa navijača odlučili smo proširiti format natjecanja, pa se nadam da to neće baš razvodniti kvalitetu. Imamo dvostruko više ekipa, znači 8, što znači da 16 reprezentativaca sudjeluje u Vatrenom izazovu. Pogledajmo sad ekipe. Kao nositelje izdvojili smo 2 ekipe koje su sastavljene od igrača koji su prošle godine sudjelovali, ali ovoga puta su drugi suigrači. To su Dominik Livaković i Bruno Petković, a drugi par su Borna Sosa i Andrej Kramarić. Neće im biti sigurno lako jer čekaju ih sljedeći izazivači: Mario Pašalić i Budimir, Ivan Ušec i Baturina, potom Gvardiol i Majer i onda Marco Pašalić i Juranović, Pjaca i Labrović te Stanišić i Sučić. Drago mi je što su s nama predstavnici svih 8 ekipa. Ovdje s nama na ovome svečanom ždrijebu još nam samo nedostaje Mario Pašalić koji će nam se naknadno pridružiti. U trenutku snimanja još nije bio ovdje. I zadovoljstvo mi je što će nam se ovdje na ovome svečanom ždrijebu pridružiti osvajač engleske Premier lige. Ajde Mateo, dođi ovdje na ovu veliku pozornicu pa ćeš ti izvlačiti parove i kuglice. Prije svega, jesu li se slegli dojmovi nakon sezone? Jesu. Pobjeda je tu, to je najbitnije bilo, tako da sad sam spreman za ovaj ždrijeb. Nakon... A da, ovo je ipak veliki događaj. To je bitno. Htjela sam te pitati što se tiče prošle godine, što misliš kako će izgledati ove godine, budući da su se parovi malo izmiješali? Pa nemam pojma, dobri su. Mislim da ima dosta dobrih parova. Vidjet ćemo, Livi i Petko po meni su dobar par, Sosa i Krama već prošle godine bili dobri, tako da vidjet ćemo. Ovi vamo, to će biti borba, ali... Ovi vamo? Ja navijam za gore par desnije, on Ušec Baturina. Aha, dobro. Ništa, možemo se sad onda baciti na kuglice zbog kojih smo ovdje i došli. Prvo ćemo izvući nositelje, zbog toga su ovdje tu samo 2 kuglice, pa evo, izvoli da vidimo tko ide u A1. Odmah sam razgledac. Evo ga, Livi Petko. Naravno. Krama, Sosa, Krama. Tako je, znači Sosa i Kramarić. Sad imamo znači 6 kuglica pod jednim uvjetom. Tu su znači ekipe u kojoj su Mario Pašalić i Ante Budimir ide u donji dio ždrijeba zbog Marijovog kasnijeg dolaska. I onda kad budu ranije izvučeni, idu automatski na prvu slobodnu poziciju u donjem dijelu ždrijeba. Tako da sad evo možeš ti početi izvlačiti. Kuglice ćemo izvlačiti da popunjavamo po jednu slobodnu poziciju u gornjem i onda u donjem dijelu ždrijeba. Gvardiol, Majer. Idemo dalje. Nema igrice. Moj Stanišić i Sučić. Dobro, Stanišić i Sučić idu u D1. Da vidimo dalje. Biće tu svega. Evo mentalno to. Pašalić, Budimir. Pašalić i Budimir, znači idu u C2. Pjaca i Labra. Pjaca i Labra. Znači u A2. Marco Pašalić. I Josip Juranović. Znači oni idu u B2. Ja sam rekao, pa to! Ona sam, pa tako je! I moj par, Ivan Ušec Baturina. Dosta zanimljivo. Ovdje će biti 0-0, tako bude 0-0. Koga vidiš kao favorita, tko bi mogao iz cijene iznenaditi? Ovaj D par, to će biti. S kim bi se volio od njih susresti u Superkupu? Pa nemam pojma, neka najbolji pobjedi. Daj Kramu i Sosu opet. Krama i Sosa, da.
Hvala ti puno što si nam pomogao, a svim ekipama evo možemo poželjeti sreću i hvala što ste bili tu s nama na našem svečanom izvlačenju.